Ban perlong susu ya ki Shnong ki thau ban tip ya ka khoj ka suba bat ban tip ru ya ka jingdon kam ban le khoj ya ki Shnong ki thau ka Shnong Umkyrpiang hari Bhoi district kala penlong ya ka Vishwas campaign ha ki ne ki banai ki bladam bat ha ka khat nyu tarik ubanai April 2024 kata ha ka sin sa jan ka bladam kala penkut no ya ka ne ka jing penlong ya ka ne ka campaign Haka ba nakaliang jong MLA katany uba Jason S. Maulong ulawan ban sakhi kumukongsan. Haka jingidon langru jong Dr. Mrs. Jess Im ibadai Dr. in charge jong kamar ngar PHC. Layo ru ban persngau ya ki report rekam jong kene ka campaign kabala penlong haka Shnong Umkyrpiang nadu ki benai ki belasdang ya kene ka campaign hadu kene ka singi ka bapenkut. Nakaliang jong MLA ulong bagane ke Jingpynkut ya kene ke campaign kamdei banlong ke Jingpynkut ya ke jingle khoj henre ke dei banlong ke jingtip ban penmelin bangi dei banlong ki bele khoj la yoru ya ki jingrwai bat ki jingshat na ki khun samla kene ke Shnong ban pensngau tenat ya kene ke program lagi hati jangan tak nak baru sejak mau berjihad kita mau berbagi sobang surgi wai kita waktu kita kira kami ke Bhoi kita ke Jingpynkut yang terbaik ke Jingpynkut yang hadir ke Bhoi bisa kimia yang hadir bisa lek shalom lek yang kontrol di yo berpet le sampai cuci mat ini ke Jingwai ka tuan ke Jingpynkut rane ka asur rane ka Jingpynkut ke Jingwai ka lomba beli ke khu ya garep karya ke cuci dan beli pelayu ya ka jingmong majim saw pada ke kita ke cuci kita kalau huwer ke cuci ka ke Jingwai mat kuwi ke pasar ke huwer ke cuci kalau mau beli itu na dulu sedang hal pokok usaha report bang iba ni dan hak ta kalenti ba kalong ba ka campaign ha ba ka khut ku suba ka drung ha ban ki thiwi ha ba nga wan ya sakne ka than la du ki por ba men swa ki por election na hadu mentang iba kini ki than ba ka Shnong ka thau ko long ka khut ku suba mong batang irong ba Shnong ba ki the na ki member Shnong ka per iba I iba dan hang ni pidang ka benta ka ba kraw banwara I ka khut ku suba ha Shnong na thau But habang ay kata nasuto ba pilong ki ba khut suba hala kayen jong ladero. Pilong ki bustunan. Mangan online pi nga bla pulis ba. Nga pulis ba na ki college no ka school nga pulis ba. Nga don si city siya ki Delhi nga don si Bangalore nga don si Westway nga don. Ngan online pi
Ilong kita kibrio ba, we are blessed. Blay ula aingi kecakar kita tenang kapag kuat. Kapag ngasa sebar merong ngai pi masen kam masmi na yen la de. Kali igado bria berat rumah itu. Kita ben ham tu. Pia kam satai kita ba kita jabo ki badan ki sia berat kat rumah. Tekalong kai ke ba. Kan kita hadin abot. Habang ni balik pulih na ki brong basa hang tu na ki balaim hang tu. Neki hak ki badan syutu kalian kalau ke igi ke bah susi kalau ke igi ke bakta ya kuat ke kia namar habis pipet ke tukas skit mana ka turu ka best example ban ai fi skit kalau ngi ke banget kalau ngi ke banget haba pi mana tu ke longi ki banget ki kon ki kdi ki shat ki klan nadu benang red haba ngi don kini ICDS center don ki doktor kadon kata kalat kelenti pi di banget dari ki long kami ke nang pun ki hap ki berit ki belek ben shim kita immunization ki dawai lekin no ki jimbang ki matai namar nandu nang red nang yo ki igi matai kan syuk hadin habut nin long kita ki breu ki bakot ki bakia mar ko ba pedi mere kasket ka badon jumut ba paganget ba kani ka dikam message undi tanghang ni Shnong menjadi ban ra shabat jo ni ka Shnong ru ba nakaliang jang sarkar nga persang balik ke bahatam ka jiget lang ki doktor ki nurse ki sister ki rio nong yalam Shnong kani ka campaign ko mo mene kami man sokut tam closing ceremony hamne inang hap dan ni beteng ka khut ko suba kam juran ka bakut ni hap nang beteng na kapor hap beteng na kapor balay nga klan ya kata namar meneru habang ini song kali ginang discuss para perlok ng song tu ngawan habang nang pet ka phone kan ong pigi pet ba uni uknyang covid kuni second phase ula pusat hado kata yimdai bani kinsting ha ko last program ng kran mentaru kan kran sutunat ba menta ko yung doktor mene habang apet masundong ni babar ko ki pong mas pi kini ki pong mas pi 16 nakapuas ko pilek ko kanya daya pi wan ong ba uni kunyang covid laja muntau nang purstat keleng gini ki sawai le wi still la lockdown do kumang inga menta ka exam room menta la postpone la hang class 10 class 12 exam ba ula purstat hado kata the night can stay naman ngin kwa pagkanuan ka jinjinjar hayeng asem jompi jonga mangi kum kita kinong mikmat ki doktor ki bodan ni kinong masnon ni kwa manirap ye pi haborok kiliang habang ni kwa manirap ye pi haborok kiliang ye ke inga jingkran ke inga jing betha jong itu das ngap lang kai imdi iba ini baret sai ki kiti hong kamas na pimi shano mi tang mo pila dong kam haru kata imdi bengin shui mi unji kai kini atai